thir tu lengai thatu te Chibai leve bule Vawiin hi de ni som pasari jun sang le samni paruk nilai ni ani a tuntuma chuan berotlanga Mizoram Science Centre an renovate chung changa interview kan nei na thlir ho na le ngai thlak na kan nei ho don ani le tuna hian hemi Mizoram Science Centre thok mek le adin tira tanga thok tu nia hriat punhun ane interview toy kan nei lok don ani ole punhun khongain iming pum le helai muna imo phurna te ireng te kha khongai min han thil lok thengem le ke hi ren thlei nuna kan dia he science center hianin senior curator in kom mek ani te chuan kapu he science center hi engtikuma din nge ani a tin engtikuma nge an hona tu nge hong tu ti kha khongai min han thil le thengem he science center hi sang ni le panni kumadin tranania a hon taka hi chu sang ni le pathum July ni som ni le paruka ania chuti hun la kan chief minister zaum tak puzorom thangan ni thum July ni rukhan a hongane tuna hian in renovate mek ani ti hriat ani a tuna in renovate a hian nangma le eng facilities nge han update in tum deuh tuna kan facilities update taka hi chu 3D hi ai lian jok le changtung jok siam tumania chumi ba ka chuanin mirror gallery le forest gallery le fun science gallery ba ka park exhibit zongjong hi renovate ania chumi ba ka children's activity corner da bel tumbok ani eng ministry noi ange tuna hian en kom mek ani le Ministry of Culture Government of India eng tin nge visitor te din hun hi khongai min han thil lok thengem visitor hi tun a hian renovation kal mek wang hian atlat niam khop maya average thakata sangkhat le somnga vel anne aro puile mai ticket in lang dan kha khongai eng tin nge zirlai te le general visitor te ne na in thiar sam dan kha khongai min han thil le lok thengem general a cheng somni kan lak line student organized student an ni chuanin cheng somin 50% discount ni chu chuan ki Mizoram state hian in hun danga science center hi kan nei ve sim le o ne lungleya pakhat om kan science center tele state danga science center te han khai khinin eng level a nge eng ang category a nge kanom ti kha khomai nan thil le kenin hi category 2 an tia chu ta chon kan om category 2 kan oma thok tu kha mieng jang nge tu na hen thok mek le tuna hianin som paruk staff regular ba ka hianin security hi chu outsourcing in kal ale alom ome ti chuan ato bela tan zirlai tele mi puita ta tenga malak na tenge nang ma nia ro man nai nei tuna kan renovate hi kan ti zo chuanin visitor te poron apanga chulo ba ka size popularization program tam tak kan nei thelo thin kha tuna auditorium renovate zone huwa hi chuanin ai na sa kalpui thei tura kan be se ale alom ome ange nang ma in soibel du te inei sim mem heta berotlang le lungleya science center kan nei hi science center in tumberai chu student te le pui nol pui science lama kan har thei na tur zoka amu thei le khoi theya le practical an ron ti the ni wang hen student tam jok khian in ron visit nge se an lok pui nge ka be sei tlata ni ole clear tu te tuntu makan ron ti chhuat he chu khami chen jongkha ani ri a he Mizoram State Science Centre berotlang mi hi bar thla November thla vela chuan an renovation hi an zo to ngei po be sei oma chuti huna chuan helai huna rong kal le in hemi chanchin hi tunai kim chang jok le thlir nom zoka kan ron da le thei ngei po kan be se a thir tu jong te in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soi tak me ani